introducing the on a track, I move it like Barry Allen without the chemicals and lightning. It's frightening how much of a gap is in between stuff I think's talent and pipe dreams that might be malice. But that's because I hate ballads. When MC's on, I won't have it, cause that shit's too slow. I'm here to make crowds lose it faster. The conscious and old Duke's a hazard. Episode, credible metaphors, never gonna let it go. Legible emerald in its soul. Anyone who wants to listen, improbable about tough the mission impossible to catch up. You're missing about 10 years worth of practice and performance. Need a personal trainer, speech therapist, and actor coach. All I need to retain are crowd awareness in a band that rocks the most. To the point of disclaimers, deep warning, cruising than most can boast. Cause you ain't say much and talk about stuff that I just won't promote. Like all that gold just might get stole if you show off for peers. Know that watch you bought will be worth less in a year. Save your tax receipt so your shit won't be in arrears. But I'll take your spot since you forgot raps how you got here. Rookie veterans say they smash it, but they need to drop the racket, the slack. In this game called Pass to Face It, I'm serving the aces and it's game, set, and match. I don't know sports and yet I still score. Evo ovdje smo sa selektorom Sušićem, odrađen je prvi trening ovdje u Hrasnici. Malo imamo osjećaj da je trening duže trajao, možete nam reći kako ste zadovoljni i jesu li svi u pogonu, jesu li umorni kao što ste najavljivali nakon sinoćnjih utakmica, ovi što su sinoć igrali, i znate li možda eventualno nakon treninga sastav za sutrašnju utakmicu? Pa nisam primijetio da su igrači nešto posebno umorni, ja sam čak i rekao ovima koji su jučer igrali veće dio utakmice da mogu da odustanu u svakom trenutku. Čak su oni insistirali na kraju da malo igraju, što sam im dozvolio, jer utakmica je prijateljska, sutra da je toliko važna utakmica, vjerojatno trening malo kraće traju. Bio sam u dilemi, još uvijek sam u dilemi s kojom ekipom da počnem, ali s obzirom da je Luksemburg za 3 sedmice, vjerojatno ću staviti približno ekipu koja bi mogla da igra, ali to ne znači da će igrati ova ekipa ista i protiv Luksemburga. Biće ofanzivna ekipa, počet ćemo sa praktično 3 napadača, ali rekao sam isto tako igračima koji budu igrali sa strana, 2 napadača moraju izvršavaju obaveze u defanzivnim zadacima. Pokušat ću nešto, pa ako ne budeš imalo, lako je nešto promijeniti na poluvremenu. Ali kažem još jednom, ništa ne mora znači. Utakmicu protiv Luksemburga ekipu protiv Luksemburga imat ću na dan utakmice s Luksemburgom. Što se tiče povrede, da li su svi igrači spremni za sutrašnji duel? Pa nisam vidio da se neko žalio, kao što i sami znate, 2 igrača su nam otkazala, plus golman Begović 3, ali s obzirom da je jedna utakmica u pitanju, imam dovoljno igrača, ima 19 igrača ovdje, 17 igrača mogu da igraju. Pokušat ću poslije sat vremena da izvršim sve moguće izmjene, znači 6 igrača očekujem da uđe u toku igre, da praktično svima onima koji su došli ovdje da im pružim šansu da igraju bar između 20 i 30 minuta. In this game called Pass to Face It, I'm serving the aces and it's game, set, and match. I don't know sports and yet I still score.